Central Lairam Longtline, the Lairam Times Mininan Kutkanin Klaina, Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni Thawngthanhnak kan nei Laica adi dong jiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung. Global Thantlang Relief Organization ni to mi idol zon na kan lim. East Lairam Thawngthanhnak cha thajang chua mi Global Thantlang Relief Organization ni Thawnisari in Global Thantlang Relief Organization idol an to mi chu Sikpar Ni nga jinga tlam tlingin an lim. Hi idol zon na ka hin zangau tlang faron khwa in eri van bor nem ni pakhat na ka mu pani na khi lautu ramin zunglei yang ni amu I pathum na khi bualpeng selen khwa in chinja parle bualpeng lulpilum khwa in van jamhung ni palinak na an mu hi Global Thantlang Relief Organization idol zon nak lak song hi pakhat na ka singjakhat le pani nak sing som nga le pathum nak singkul na an si Tutan Global Thantlang Relief Organization idol a hin bekhia tuwa Reverend Thomas Trial uk pi chunglian thong tlai miut thangle thadim na an si lai mi ralzam pakhat nun chan that lo ruanga an chol Longtlai District South Longper khwa a lai mi pakhat ralzamina ummi chu anun chan that lo ruanga chol asi Yanglai Association South Longper branch ni an langtar ninga chun boihlei kumsom thum le pani tikir khwa chu South Longper khwa in control anun chanjia za achat lo ruanga branch kip ni kan khwa venga umtar lo ding in kanin nol na tia Sikpar Ni an langter hi kong hepe tlain khwa mi pakhat ni South Longper khwa hi khwal do mi asiko asina in ama anun chan that lo ruanga asi zu ari chungkhara buainak atwa cha a chungkhar leini YLS sina an chimi tuban tukin chol asina khi asi te an chim Thawngthanhnak Kulenga biangrei thlep thla tianga khan South Longphera hin ralzam kema in pathum milu in hleiruk le in tlangin hleili le milu in som thum an rak anni hi thantlangin Thawngthanhnak Kulekhata arak zami an sinha NGO coordination meeting an toa Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni thoma longtlaya zanglei choi bu le sianghak chiabu I ifun tomnak NGO coordination committee chu LADC general election ding mi kongkawa tonpumnak an nge hi NGO coordination committee tonnak hi an chairman pu Laiholh Thawngthanhnak YLA president ni ashwai I LADC general election ding miya mizapi ni thimnak thianglim an nei nak nga le candidate velte zong ni dikte le thianglim te in thimnak ngai kho nak nga dingin chathan chwa si se te anti chun candidate velte hi dipani nga a audi na hi LADC a chawza fek fuana kho nak nga chei mai pi sin ha se anti Chudan Kulenga nak LADC a general election chu dipani thum a to asilai hi election a hin minung som riat le pani ni an min an peki BJP Pashra INC Hleili MNF Kul ZPM Kulenga le Independence Hleithum an si Ramkongkawa LADC Land Revenue and Settlement Department ni nolchwa LADC Ramchung Ramkongkawa pu azai thanga Senior Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department LADC ni nolachwa LADC Senior Revenue and Settlement Officer pu azai thanga ni chun Land Revenue and Settlement Department Lai Autonomous District Council ni Land Pass le permit apek ton mi hi ram ngai tu cheu khat ni midang sina anzor thanleng mangtia thai asi chun non tribal na sina in hun le ram anzor ton tia thai asi cha a Land Revenue and Settlement Department LADC ni hi notification hi athan section pathum LADC Land Holding and Settlement Act Thawngthanhnak Pani le Land Pass Permit Terms and Condition ni achimban tukin Lai Autonomous District Council area a fek fuanina ummi na sinlonga pass permit hi pek kho asi pass permit hi minthlen mo zwar kho asilo chuban tu phungkal in azwar mi thei an si chun section pathum LADC Land Holding and Settlement Act Thawngthanhnak Pani ni asian bantukin an pass permit hi cancel kho asilai
chun rule Laiholh of LADC land holding and settlement rules thongni paruk ni achimban tukin executive committee theipina khalm hasaloin non-tribal sin aram pe kho asilo ami zeipo chu bantuk ram zuarle so an chun phungbuar asi cha phungban tukin an chunga action lak asilai tia mizapi kanin theiter na tia chathan achwa pusingul lian chungni MDC a ludingin amin ape khleya XCEM na zong an bel chinga dirani tim kumthong he kul thum Mizoram MLA ithim na ka longtlai ways bialin avoi thum nak MLA a thim mi pungul lian chung chinja chu Lai Autonomous District Council LADC member of District Council MDC a izwam chan dingin Sikpar Ni a amin ape pusingul lian chung hi village council a voini atlin nuwa Lai Autonomous District Council a candidate achi member of District Council MDC a voinga azwami avoinga ningin teina ka mu chun Lai Autonomous District Council a chief executive member CEM achuan liao kumthong hi hleithum MLA ithim na ka longtlai ways in thim asi hi abial chiam in kumthong ni hleiriat le kumthong ni kuluthum a teina ka mu chiam mai tha dipani thum a Lai Autonomous District Council LADC member of District Council MDC ithim na ka longtlai veng pia Congress Party in adir lai pusingul lian chung hi Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC a Vice President long silo in Mizoram Congress ni MLA an nei chun asi chulong silo in XCEM le MDC siliaumi puti zakung chu vombuk bialin ZPM in adir lai chun XCEM le MDC siliaumi pu vizir sanga chu independent in phaithar bial in adir lai CEM siliau pu M zangora zong M kompri biala BJP in adir lai chun deputy chairman siliau pu JB Van Hoizong sangau shauta MNF in adir than lai yi advisor to CEM siliau mi pu BN thangpui zong sangau isa BJP in adir lai Kharson tipil krifa bu le Kharson tipil krifa bu Bible siang in torel nakin Laica seminar antwa Thoni kulinga Sikpar Ni riata khan aizola Kharson Baptist Church of Mizoram and Kharson Theological College and Seminary torel nakin aizol San Maria West Kharson Baptist Church a Laica seminar thoni kulinga antwa hi Laica seminar chan mannak chan thoka upa Dr. Thawngthanhnak khwa hun kutle nak bia achim chudi in Bible siang ok principal Dr. Pengling ni thong thatoi achim hi Laica seminar a chathwan chwa pi tu le bechim tu na chu pakhat nak pu thanchung nung Laiholh Thawngthanhnak usi pani nak pu ti el rual oi punctuation le Laica chial ning pathum nak pu vapwal thong kan hol le kan cha kil veng na usi palinak salai van biak thang lai bezai minole chuan vo panganak salai okla bik lai cha thoke nak tuan bia Lai cha tuan bia na ansi hi chan man na khi jing similam pakwa in an thok chhun hlana chon pek nak chimphuan nak chan in an mang chhun cho a lai rol sabuti an ei na zan le chana be hal nak le bele nak le ruwa nak I cheu nakin chan man na si be hal mi le nak hi chahol be fang chafang fon kop he ape tlai mi pau chu pu than chung nung pu ti el rual oi pu vapwal thong salai van biak thang ni chingchangin an le na chun chin bom he pet lain tuan bia na si se lai cha kong kaw le CCLS le CACC arak ithok nak tuan bia si se lai Bible cha lai Bible thiang an rakle nak tuan bia na chu salai okla bik ni bele nak anai na dampa by election MNF candidate Dr. Laiholh Thawngthanhnak ni teina ka mu Thoni kulinga Sikpar Laica Mizoram Mamit District dampa by election to asi Sikpar Ni a vote rel nak nei asi MNF candidate Dr. Laiholh Thawngthanhnak ni teina ka mu dampa by election vote la hi postal ballot le round nga rel asi
MNF candidate Dr. Laiholh Thawngthanhnak ani vote thong ruk zakwa som riat khat amu Mizoram Chau Zatlai Liao ZPM candidate pu Vanal Sailawani vote thong ruk zali hlei kwa amu Indian National Congress candidate pu John Rotluang Lianani vote thong ni zathum som kwa li amu BJP candidate pu Lalming Thangani vote thong khat zanga som li khat amu PC candidate Zamingani vote som li kwa amu ve Vanal Sailawahi thongni kulithum Mizoram MLA electiona dampa biala adiri vote thonga zakwa kulruk amu I MNF candidate Larin Tluang Sailo ni hin vote zani le som kwa ni in atai dampa bial tu MLA Larin Tluang Sailo chu thongni kulenga chiapa kulekhata anunna kaliam cha a by election hi to asi Mizoram Assembly ya MNF ni MLA pasha Chauza Tlai Liao ZPM ni MLA Kulesari BJP ni MLA Bani Indian National Congress ni MLA Pakhati in Ansilai Tutan thong kan thanmi chu khavial khanasari lai zo tu le ngai tu nandi lak chunga kanilom mai zara kanitong chante nalai